Yamaha R15 version 3 BS6 model lo YouTube lo Genu vlogs la start hote long pa JCB bhai JCB ke खुदा है so guys like tha non anda You got me singing way oh way oh you look like a guy who could treat me right. Good morning Karbi ANGLONG and welcome to my YouTube channel Genu vlogs lapen good morning pura fresh morning pen and you know guys so ekta lita lano are jango pamong ke non sike hamla lapen pini negeda mi ke DIPHU sikeda mi DIPHU alamang ke kam do chat la documents apene pakliar dami piala henge la solam lo so nanglang don ba moi lapen pini ke ekdom pura moje pe oh insan dear set alamang ke pate open lo ave jang hedi la pu dok moka hinat la lo so jang tu thai pon lang pram lo oh guys test drive ye puyalo chupen lo version 3 Yamaha R15 version 3 BS6 model lo so koson ede test ne Wey. Wow. Mesen guys version 3 and sport mode pura sport pura R1 tengan jo pura sona ini hedi dak logai ha teng long hedi and bore position me kangi position me and performance ta mesen pura smooth pick BS6 model an ke smooth pick ibon alamang ini hola ni KTM RC390 bangge BS4 ma didi lalo so I hope me pegan lo pura bo mesen so pacho tumi bangge NS200 lo BS6 model non bangge Yamaha R15 version 3 BS6 model lo lata and smooth pick anjo pura mane chupen lo ne la so apini NG puyalo mane test drive NG puyalo pini finally pini long chit lo test drive apan and jo pura smooth pingan wow de nanda ni DIPHU pale lang puyalo so finally R15 version 3 pura BS6 model एक long चलान लो opinion के and pura sport mode लो pura माने position में पिंगन so ना ने DIPHU पाले अंचल लो so guys finally langhin अंगले चलो oh so guys Fuluni nang lihat lo ya Fuluni market akan mencari bilang tek long way aja laban unan mana support sesuai nang pulang lo hello uncle ji हमको आगे जाने दो please okay okay uncle tata so अभी भाई प्लीज मुझे आगे जाने दो ओके गाइस बारिश भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है एंड ओहो हाली के नो रुका सेम कॉलेज वाला पुगे ओहो
So guys, nanti buklia le podok dokot ekta dak bridge dui lapen bridge long chere pingneng pacat dui alama laso chingden lo oso chingna khur wak doi oh dui sini ke pho set lo lasi nanti papo pay ban sen ni lino lang than kang lo bike pe na gari pe na wang same laso chingden long panglen jatsme alama ke pura harnuk krokan Dimapur 77 buklia 0 km Manja 39 DIPHU 55 km and Up here, la tire long hindi pene palm comchat la si. So la sana chingdem long long chat po. Palm thai phane de. Palm comchat si dak thai pene pon lo ya. Hả? Palm này. Hả? YouTube là. Gino Vlogs là search số tay long pa. Này channel amen là cái gì? Gino Vlogs là. Ini apa nggak lah Gino motovlogger lah ya. Stamina non main Gino Vlogs lah. Ki? Ki lah. Ulai se. Dam lo nita dam fit po. De. Okay, thank you. Ode. Wow, so buklia nang le lo and la tay lo cái thai lo là mang cái tay long palm nang thai lo cái hini long ta về đấy là số lắm đấy oh buklia long cái mune do phải không chế buklia bên nang palm lo pamo ni ek Albert han chetong lo cha Albert bên là chetong te pin lo lo đã khur vạc pe gan ui okay kalang lo ko la sali bang me regre lang ho non da yo me lang ay siksak tan lo warnam kalang lo Ali sih kara lo lan ke so ali me phunan le onon nge leta aprang bo DIPHU kai ke ali hing lo pai di pura DIPHU le mane kai ke ali hing no ma di nge DIPHU ta le daru ti non mangi ali da me phun lo DIPHU ta le da aprang bo lalu tante anglang dan bamoy main lah YouTube channel khuli bangge itum Karbi itum cingthur dunak bom lo alamang ke nilita kapre ga countries tame nili thek ponong lo motovlogging hai thek ponong lo sista nili bangge mane methang Karbi anglong ta motovlogging donai bolam la hai lasi nilita lapu klempon bom lo thek that pusita me lasi nilita bori pon lo lasi guys donatum kado ko stame nang share picture lapen nang subscribe do noi lapen nang support do nang lapen donatum che support siroi nang lapen chelang slet nang nilo chelang slet thang da long le lo me thang hi jang chelang slet rong te ang song ching thu duni ga lilo ching thu ma se ching thu dun le lo son bate la se me thang hi jan bang e kai ke ta mane che support nang la lo athe munit tungge men thek lap le Charlie pon bom si thek pon bomi lasi na nilita lasan nak thak lo nita Charlie pon bom po lape nang tum la nang support dun bom lasi cerap serai nang pulam lo lalu don tum so un an
nang share pinot unan jirpo jirpi la pen family members tumhanan ta pa subscribe na lalo so deja papar plato. So Manja parela non DIPHU barbam lo and oh theory बहुत ट्रैफिक जाम वो कैसा होगा भाई ओ लसन लो चपलांग प्ले लो so guys like था non anda ali है मिमिला माने Manja tu DIPHU चलें कोस्टो पिक माने ट्रैफिक अंदर जाम नांग सेट लो यो oh ayah siksa pigle lah ho kurva ke ong tuge cetan masih nang nelo dono tu lah kurva lo kok costo oh ali keheng nu tuke babre de oh kupilo oh ali keheng no ai de oh komento se me po maho la so alio pereta me English pick an engke plus ali ta kurva oh la pulo ke chaplan pelo oh ningjine so deran lo class gitu mo chi oh kanglet oh my god oh do oh Soalnya parcet loh. Ini pakai air 8 loh guys. Kalau yang lo deh, ali tak hang nopar lo an gitu. JCB भाई, JCB के खुदा है. तेरे में मैं हूँ अगर ही लेके थे तो ये वो कोई कौन से दागले ट्रक है pasang tip lo ने तो वारान की बीपेंडा बा so rong kela nang le lo gue rong kela
So welcome to DIPHU town, Phuket Stadium. Okay, let's go. आस्ते आस्ते से चलो. Okay, fine. So guys, DIPHU nang le adlo and non ke documents samedam nan chalo, and guys please do like, share and subscribe on my YouTube channel Jinu Vlogs. Lapen anso channel te motovlogging thek ponong erji lapen ke unan support serana so ante never give up in your life lapen Karbi ANGLONG.